Tura GSU CEC President Zikio Balgra N. Marak stated that the Deputy Commissioner and authorities had summoned them to discuss their agitation. According to Ziku Balgra and Marak, Deputy Commissioner Swapnil Tembe stated that he had discussions with the relevant departments and authorities. The Deputy Commissioner also stated that he would look into the matter. The William Nagar combined NGO's agitation has come to an end. Despite the completion of the office picketing and being aware of the current situation, there has been no response from the government of Meghalaya or MEECL authorities, remarked Ziku Balgra and Marak. As a result, the organization has decided to support the demands of William Nagar NGOs to protest the interruption of power supply and to carry out their agitations after the Independence Day celebrations. Marak added that the Independence Day celebrations would be exempted from their programs of protest. Dikemna dalo tini teketing kana wasiani komayo. Inko ya dingkang garu isni emisalmi official daru paran. Yung no kamaha. Dikemna tini discussion kaha aro mairang ko nanginga warang ko bisong ani ko kaha. Dikemna uno golfaniyo. Bisong ba kana ya na tini nanging pa akan kita ko sa town ni ko kari gomena umesin. Iba goin ba. Terpetes ko mangko na siga. Ini ibu tahu nak sini akan fokus ngare government nak sini kita tadi lekar makin andi ba prosedur ba ani men di nama doang di nak sini direct apa nama makin ini bisa ba masuk upahnya akan ni untuk ha ini uni zaman singko di baju di si golfana kama ha di si bakta golfanya di si tangan ringkang saya personally itu kaum misalnya dia tambah ko kata na di kemna sini dah discuss kali zaman dia ringkang masa kaum misalnya golfnya aro mana ode singko ba ada un waktu nak kamu tambah dengan kaum minister, mana bisa tak siaran kan, bikin nak singko kolak tak kena kan, ya itu singko di betul kalina somer ahani men, ya itu singko kolak tak kena manjawa, mana bisa siaran ha, di betul fitin aku sudah respect kaya mana, fitin aku ni somer itu singko nak coba, andi ini bisa tu, ya kalau kalina kita nak dalam mana, ini bisa tu government namun respect singko ni kita fitin aku sini jangan ada dengan apa itu singko apa sih yang baru kan, una ada tu dong, jadi dapat kita namun respect singko ni, government ni kita ini mencari ini kan, fitin aku sekarang deh, ini zaman tentang education itu tak kau ada tak kau nampak doang, bah government sebenarnya nampak respons nampak, nah education itu nampak doang, sini nampak doang. Ungenok ni akan dengan juga tak ada pet mang, tak kuliah proses tu ini akan ya, kan kalau official langsung berumah proses tu ini, nanti one by by, kan dua ko deba mu akan ya. Ini zaman ya ko government kali namanya, nang mana ada, salah ke ikut niro kata salah ke masuk tu namanya semana ya ganol project hydro projectnya cuma garu itu bakan digul ini kan irang ko namda pertama gincem andi bang ini kan ya government ya nama tangzai kon mana dan official lamu grong ba proses tu ini na kamdi ka ina no ujin ko ya kaniya andi ko dan dawan do ko de ba ya dan do ko de ba ya department china ko sa di man ka ina chen una gre asino mamun disap tonggi karin nako china ko mana no ba anting plakan na sia karin siapa pun daun nama mungkin atamun sangat siapa mungkin besok ini ini dah semua daun nanga di sana hospital zaman itu atau admi siang zaman itu pada belum ini kan di sana ini kemudian ya apa nam dapat sini kita government di sana saya initial department ko mereka dapat sini kita di mana saya kan mana yang kemudian kan ayah usung pak sini kan mentor sini kan ini sama sini kan mana ini kemudian cara ke government yang ko bano recruitment nangnya kan bas staff ko nangnya kan waktu cara ke recruit saja Maksud bagian.